Atari. Acari. Ini lari ke Jepi. Obat lain itu biar tapnya teman. Enggak kan. Mungkin ya. Enggak. Takut. Enggak. Saya. Ada kabar. Atari ya. Bisa boleh. Uwei rangba nak senang walong upatip kerteng kum upa banjob lang rendam ha kasi uble khanyo todai gulayo ban playem ya artli ki khun klieng balatip kum ki sarpen eagles ki ba ompala ban her satya kat bau da wan pha na jing train na isamati mardor lopen tip saka wildlife department hapo ka jilam jong ba jet bang ki balawan ban simti no ya kiti kisim ha kanik sinkong Nakliang jongaru masyai no setelah ibarat kimra isim itu pai kumba performantal si kumkini kisim dilapan duna na bidang don latip hai kata kumba bun lakam dunai kuai ban tangman pin isi ada kadon ha piwe kibril isi dilapan bamdok no musim dengan kuat ba kanong kata rokon kuat ba ai gejin musim isi bukan pelat mentagum neru umpala wan her ngobang de isi petang si banai ne no banai tip het kana ne ketemu jepun syai tu kibut ki ba wahab na jorong diem yang la sim ngamen ni ora siam yang sapun pat iki ai kubor nan ne subha ba kan lo kapat ko kubor ki be ba kinum le ben ki mara marba mental koi ko porba kum kini kisim isi ki kun ki kinum isu nandang isi pun syai pi kerpan pun ke wildlife department menen kalau penting SDO agak tuyok jong ningkong ayo tang musim ya di mana step ke bostonan isi pun medon para marjan jong ai basa ang nerum iru menen ile caklau ilapan ile sim kelah apa ria tegade ke jong kala kerja ta kerja dalam sekolah dunia lah haflang dia tip bangal tip musim ba dan sai wildlife yung dalam kapal tes yung ayam ni baru im kan dia musim tahu lele itu semua teman malah kecat ai kuble itu bayi sak morgan ku lakit seperti jongi ya di silawan terpoi musim ngala dia panai tilam ni dia bayi semua kohat saka wildlife department terpadu itu operasional si pada yang kini operasional no makin leben ni kimera untuk kisim ni kimera mungkin operasional pelapan siapa bun kimera mungkin nanti kisim kiskai kiklar kibun kidiem kidon kamu mengaku akan bu kacung terpad iki baik kidon nang musim semulem pan penek rusak kini kimera Hakani ka singi ba IT ya kiti ki khon klieng ladon lang ru serdar jong ka ilakaw along ba tiu alang bat na lor kiwe kami ketika sim ke benitong na sika tung gaji jia kami ka ima gaji ilaka gaji kaba in IT lani minggu ya kimra ya kaba min pelat ini ki ban ai sya kata ka jaka ka ban ai jadi sumar gaji ada na buka jadi kumba oh ya kaju kublai situ ba banjok gendon ya kae ke kam lele nya tepat di operasional bertahap tiba goi ya gani kinhim ya gani sa na pemerintah batin bulom lah batin ya kajnya ada ya baru dijak ngerak la kalong piskai la kalong pisai la kalong pilu ngerak in ayam kajnya ada nang ba kan sapoi ko kaba kapateng si kawan minum yo isu yang sudah pulih ini dijat sim lani yang gue dijat lah itu cara terpat tu ya baru di maksud ba pinsim yang dengan sama batin
pelat im le mi turan lani bagi galap itu rak hanu tim ya kaba hindo ban ha sya kadipat kabala ban ya kaji yada lani ya kaji penhe usan nar berkaju Kenal mo? Tambah lama kajong. Ayun nak lah kajong. Ngayon nang yung Sor Ali. Weh, Sor Ali. soralis. Sor Ali. Una unay ba he? Bahe. Pila bit siya. Welay. Mo. But gamin sim ko bas ngongu ay baban job rendam mo. Iba la pala ni iglet. Te iwan hangye naka forest wildlife. Te haba iba ila pentip ingi te iwan ban sim ti ni sim. Bat ni dap gading songu ba kum hari ka sunong walong ba idang don kumini ba ka ba sim jingket kya ba sim jingket kli man pala im kumikini kisim. Igimaran mo. Te ndai tang kataru te ngakwa ban ong thindiat ba kibril jong ni ka sunong so baharu kunya sim lang kum iba ban ya ri ban ya sumar ban ya pet nang tapat ngadon thindiat ban ai kagani ka pod kum ka lat ban lo kani ka kabu mo ban ai kani ka wildlife protection act kenang ba iba in sopen island ya ki nong penya jong sino